ବୈଶାଖ ମାସରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଗଲେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ଲାଗେ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର ଲାଗେ। এইপরি মহাপ্রভু প্রেমের উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করে করে সে আসি উপস্থিত হয়ে গেল কেউঠারে কূর্মক্ষেত্র। কূর্মক্ষেত্র না শুনছেন? হ্যাঁ, কূর্মক্ষেত্র, ଯେଉଁଠାରେ କୂର୍ମଦେବ ବିରାଜମାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କୂର୍ମଦେବ। আর সেটা কূর্ম বিপ্র বলে জানে ব্রাহ্মণ নয়, কূর্ম দেবতা সেবাରେ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଦେଖି ସେ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ତାର ନିଜ ଗୃହକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପଦଉତ କରି ପରିବାର ଶିବିର ଧାରଣ କଲେ। আর এইপରି ପୂର୍ବ ଭିତର ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଗଲା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସହିତ ସେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ନା ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିବ, ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ ସର୍ବତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବ, ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। এইগুলি মহাপ্রভু আবিষ্কার, সেইটুকু মহাপ্রভু দ্বারা কোনটারে এ সিংহাচল। সেটা হচ্ছে পুষ্ট বিপ্র, বাসুদেব বিপ্রকে উদ্ধার করলেন। পুষ্ট বিপ্র মানে পুষ্ট রোগরে মুক্ত করালেন, সুন্দর দেহ প্রদান করলেন। এইপরি পুষ্ট বিপ্রকে উদ্ধার করলেন। তাহলে মহাপ্রভু সেইটা আসে উপস্থিত গেল কেউটাকে সিংহাচল। সিংহাচলের মান আছে জিওর নৃসিংহদেব, জিও নৃসিংহদেব, সেটাকে আসে উপস্থিত হয়ে গেল। মহাপ্রভু সেটারে আসি এই প্রেমরে যেতে উন্মত্ত হয়ে গেল। সেইটুকু সে মহাপ্রভু চালিগলে কেউটাকে এই গোদাবরী নদী, সেটাকে যায় গোদাবরী অতিক্রম করে সে আসলে অভূরূপ যেতবে আসলে সেইটারে সে গোদাবরীর স্নান করে আসে। গোদাবরীকে সে প্রেম দৃষ্টি দেখেছিল কেন, এ সাক্ষাৎ যমুনা। আর সেই গোদাবরী তটরে যে উপবন, উপবন দেখি সে সাক্ষাৎ চিন্তা করে কেন, এ বৃন্দাবন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, সে বৃন্দাবন। এইপরি মহাপ্রভু সেখানে গোদাবরী নদীକୁ ଏ ଯମୁନା ଜ୍ଞାନରେ ଆଉ ଗୋଦାବରୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପବନ ତାକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଜ୍ଞାନରେ ମା ଆନନ୍ଦରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ହେଉଥିଲା କି ସାରଭଞ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜୀବୋଦ୍ଧାର ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାରଭଞ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଦ୍ୟାନଗର ଅଛି। ସେ ବିଦ୍ୟାନଗର ଏକ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ କୃପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ এইপରି ଏକ ରସିକ ଭକ୍ତ, এইপରି ରସିକ ଭକ୍ତ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ଜ୍ଞାନରେ କେବେ ହେଲେ ଅବଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ। এইপରି ଇଏ ରାମାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ବଂଶରେ? କରଣ ବଂଶ, କରଣ ଜାତି। କରଣ ଜାତି, ହଁ ହଁ, କରଣ ଜାତି। କରଣ ଜାତିକୁ କୁହାଯାଏ ଶୂଦ୍ର। এই শূদ্র বংশের জাত ହେଇଥିଲେ এবং রামানন্দ গৃহস্থ আশ্রম ଥିଲେ, কিন্তু ଥିଲେ ବି পরমহংস, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ পরমহংস সন্ন্যাস স্থিতিରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। এই ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି, এই ସାରଭଞ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ সেই উচ্চ স্থিতি অভিজ্ঞাত হয়ে সে মহাপ্রভু অনুরোধ করেন। মহাপ্রভু চারিটা কৌপিন আর বহির্বাস, চারি সেটে কৌপিন বহির্বাস দেই মহাপ্রভু অনুরোধ করলে যে আপনারা যেতবে সেটাকে যাবে গোদাবরী নদী কূଳରେ, সেটাকে বিদ্যানগর। সেই বিদ্যানগরে এক মহান ভক্ত রায় রামানন্দ, সেটাকার সে অধিপতি রাজ কর্মচারী তথাকথিত রাজাଙ୍କର রাজ কর্মচারী, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ସହିତ ଆପଣ ଭେଟିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି କ'ଣ।
তা ଇଏ ସାଧାରଣତଃ ସେଇ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କୋଉଠାରେ ଇଏ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଖପାଖ ଆସିଲେ ବହୁତ ସେଠାରେ ଏହିପରି ମହାଭାବ ନେତ୍ରରେ ଗୋଦାବରୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଏହିପରି ଗୋଦାବରୀକୁ ଯମୁନା ଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ କୂଳରେ ଉପବନକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଜ୍ଞାନରେ ଏହିପରି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନ ରାମାନନ୍ଦ ସେ ଆସିବେ ଏଠାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭେଟିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ସମୟ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ରାମାନନ୍ଦ ପାଲିଙ୍କିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ଆସନ୍ତି ଭାଷା ବାଦ୍ୟ ସହକାରେ କାହିଁକି ସେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏହିପରି ଆସନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତି ଆଗ ପଛେ କେତେ ଖାସ ଥିବ ନା ଜାଣ ରାସ୍ତା ଆଉ କାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ ଏଇପରି ସିଏ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରାଜାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପାଲିଙ୍କିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଷା ବାଦ୍ୟ ସହକାରେ ମହାପୁରୁଷ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାମାନନ୍ଦ। ତଥାପି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଏଇପରି ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାମାନନ୍ଦ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ସାଧାରଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଲିଙ୍କିରୁ ଅବତରଣ କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡବାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତୁମେ କି ସେଇ ରାମାନନ୍ଦ ଇଏ ସେତେବେଳେ हे प्रभु ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିତ୍ୟ କିଙ୍କର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଦାସ କର୍ମଚାରୀ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛି ହେଲେ ରାମାନନ୍ଦ କି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସେଇ ଇଷ୍ଟଦେବ କୃଷ୍ଣ। ରାମାନନ୍ଦ ବୁଝିପାରିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଲୀଳା କରିଛି ସେ ପ୍ରଚାରୀ ଜାଣନ୍ତି ରାମାନନ୍ଦ। ସେତେବେଳେ ରାମାନନ୍ଦ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ये प्रेमर का क्या स्पीच होता हरे कृष्ण प्रभु भृतंकर ये आलिंगन रे इतने प्रेमर उच्च सीमा उत्थित ହେଇଥିଲା ଉଭୟଙ୍କର ଆଖିରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଧାରା ପ୍ରବାହିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଇଏ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଖି ସେ ଚକିତ ହେଇଗଲେ ये जो बड़ श्रेष्ठ सन्यासी ये शूद्र केमी आलिंगन कर शास्त्र नियम ना एक सन्यासी एक शूद्र को आलिंगन करवा शास्त्र नियम ना आज ये ब्राह्मण से बड़ बड़ पंडित ब्राह्मण ये मैंने सन्यासी देर साक्षात दिव्य ज्योति निर्गत साक्षात उपलब्धि कले ये साक्षात ब्रह्म से ब्राह्मण उपलब्धि कले रामानंद ब्रह्म चिंतन करते ये साक्षात ब्रह्म तांके देव दिव्य ज्योति निर्गत होती सी केमती एक शूद्र के आलिंगन करते आलिंगन करी ये प्रेम से यही प्रेमाश्रम निर्गत है ये रामानंद महाप्रभु प्रेम प्रेमाश्रम निर्गत कर ये मनुष्य चकित महाप्रभु ये ब्राह्मण मानकर ये सब विजातीय लोग ये सामने से भाव संवरण तो संवरण जो करदे से महाप्रभु रामानंद मध्य ये वार्तालाप यहीपरि महाप्रभु से रामानंद को कहले जे तुम कथा यहीपरि सारभट्टाचार्य कहते अनुरोध तुम से मिलित एठारे अपेक्षा कर प्रसंग आम देखा ये कहुच्छे सारभट्टाचार्य ये कहते से प्रसंग ये माने महायोग से कहते तुम्हार संगे जोग्य सारभट्टाचार्य महापुरुष तुम्हार संगे जोग्य पृथ्वी ऋषिक भक्त नहीं तार सम ये सारभट्टाचार्य एक कथा कही रामानंद ऋषिक भक्ति पृथ्वी के केवल महापुरुष
ସଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇପାରିବେ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଉ ଭକ୍ତିରସ ଦୁହେଁ ତିନ ସୀମା ସମ୍ଭାଷିବେ ଜାଣିବେ ତୁମି ତାହାର ମହିମା। ଏ ସାରବାଟିକେ ଏଇ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ ସେଟା ବୁଝିପାରିବେ ସେ ଭକ୍ତିରସ ଚରମ ସୀମା, ଲାଷ୍ଟ ଲିମିଟ ଅଫ ଭକ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ? ରାମାନନ୍ଦ। ଭକ୍ତିର ଚରମ ସୀମା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଚରମ ସୀମା ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। অলৌকিক বাক্য চেষ্টা ধারণা বুঝিয়া পরিহাস করিয়া চিতারে বৈষ্ণব বলিয়া। এবার তো সারবার্থে দুঃখ প্রকাশ করছি সেତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲୁଥିଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥିତି ଜିନିଷ ବୁଝି ନପାରି ପରିହାସ କରି ଲାଗି ବୈଷ୍ଣବ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ଭକ୍ତା ବୋଲି ତାର ଉଚ୍ଚସ୍ଥିତି କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରେ। তোমার প্রসাদে একে জানিও তার তত্ত্ব সম্ভাষণে জানিবে তার যেমন মহত্ব। এই কথা କହିଲେ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଏ ବାୟ ଭାବରେ ରାଜପୁତ ହେଲେ ବି ସେ ପରମହଂସ ଶିରୋମଣି ଏ ମହାଭାଗବତ ଯଦି ସେ ସାରମହା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜମାନ ସେତେବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚରଣ ପ୍ରମତ୍ତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି